Senang kasuabon, senang hari Sabat, kumanati din sanan, kanaw sumambayang ako po. Kinarahingan isong kerajaan sorga, kung sikaw dat kasuabon iti, kano pakaguyahay da kapagisiso, maya dat timpu, kasiwatan dit alumis, gisamba aguna dahay, montok dat minsingilo, daralan kaposiyon, may dad kapiyontok, miagal di karohyano. Kung sikaw Tuhan, mantada sa kodungno da damot dahay, iswang kaisisan iti. Tinsambayang dahi iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan po mo borasukod sonong kasuabon, sonong hari Sabat, kumadatid kasuabon na bayno. Puji Tuhan, mantadot panghakan disiyo, gisambot kano to kakagud kapag iruba, mayad kaisisan iti. Hinggo dot tulo na pod panambarasan dati kasuabon na bayno nga tumaguang dot pialaan. Numan pa yung pohod, iswang dot Bukarinto sa kapagulo, Siam ayat ke-24 25. Ako nang ku kaylo dot iswang na pod. Kayo nan da pialaan nga insanan na pahit tumanud nga manangkus nga iso nohot kanu dati tungkap. Manta didi panangkus ko no monopot gisombo iya ko no pa nga kanu. Manikid da patulun nga harohot bahagian iswang kapialaan. Mamusus sa kaposian dialo iswang nununo po. Papawon sa yalad miagalidi, mod yalo na po nga kanu dat makota. Nga iyati na po, tomodon na po dati nga makota dit ay suot kalimpupusan. Iswang na po terjemahan da suway. Miagal din na ilanda kayo, iswang na po magilulumbo, da manangkus, ay sana na po itumanod, nga ay sana na po tulun nga tumanod, nga haros ang ulun na hot kanut titungkap. Mantadidi panangkus to kono, gisombo katarimod titungkap. Monikid da po tumanod da sukan, iswang pialaan, nga monopot yung monotos yelo dat balati. Kakuaan na po nga magano dat itumanod dat sasaisit at tinuntod moy dat kanum makuta di patilambos. 1 Korintus 9 ayat ke-24 25. Ba
Jadi tumuguang da pialaan ki, kon ko hara main bul di kasadop ka, isay nala, isay nala ka nga Minoy dito nakailo ki, palad do main bul tu harum jadi main bulut hari Jumaat ta bayno, ay so di gulupo ki, kawasan po nga tatuong hari Sabat bo, umbalo po di nga haradid tatuong nga hari Jumaat nga hara kasari ni intong dako ki, nga tirik ko naman ti ay. Haramangku di kita kud grup rohani nga popo saling main bulahot saba lawan nurit JDT karde. Grup grup komulakan kan taride. Popo siling main bul. Nga pialaan ngai matu di lagi perlumbaan kasari. Kumatulun-tulun dahil Korintus, iti napakamayan dat ay sukan nga o kita dati haraw no. Iti napasukan nga haraw no matu mantad dilay dila tu oroitan pagidi Rasul Paulus at iti kamanda lumbalari isa pialan. Ay ipohoron dila di nga ako ni kakamoyan dat sa kadarat korohian na tomod. Hinggad ino pa tulun-tulun dat Yunani di nakatalibid di nga ay bersamangat yolo dat tumuguang mindalan iti kamoyan dat ay pialaan dumanangkus. Ino pa dihit ralandat ay tumuguang idi nga hundia monotos di balati. Sayra da kamanang o kono ko koy mayaan dat ay nuridi o kono ko koy mayaan dat iya korwaraga kombolutan kompinayan nga sawatasot ay Malaysia ot ay mayaan sayra dat ay kamanang ki. Antakan na padi painsikulom oko noko bakat ko ot ay bersukan ako namilo. No kombalo ko na tinumanod da minanangkusom ako katangkus. Subuh-subuhom oni ba dulud. Oni ba na pa dulud nga ngon piagaladit ang alampas sa dulud. Iso duo na dia lang nga iso nagidombo kandalang. Kumain na pa nga ano milo ano nakangambot may tanudit i manangkus. No kumbalo-humbali dadi jarak jauh lah. Nga ay opudan iyo po pinuhuborokot. No kumbala ko'y mati kadaod it luntar peluru. Nga iluntar peluru nga ay kogos. Tu longon nga ay anaro. Ay anaro kopyo. Bobos-bobos wakil rumasukan na lah. Kasari nakawakil sikul. No kumbal nga idit monokon. Luntar lembing. No kanumbur kasari mo ti luntar lembing nga oko niko tingkananid ang kuwati lawan. Oko nika numbur 1 kopyo. No kumbali dit may pimbobog hulong manok. Iri nga bobos ang milo no kopyo ay kaylo. No pangayri di main bul, kumbali main bul. Pogot-pogot pada main bul lah. No kombal no gid hoki. Hoki nga no kombali mati ay numbalan nga ipumad aylan kopyo nga ay so kon noko
Kon kasukan at bidang iti. Mabuli kantud juru latih. Juru latih juru latih nga ay milo, juru letih, bener juru letih lah milo. Juru letih, moy na piletih, juru letih. Kumayandet memberi sokongan, ako ti milo lah. Pemain di luar gelanggang milo kasari lah. Mintong tiga di main bola di nga patut to hilo nila hodi 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 kana dati gi. Suai mo ti rin ay iya ko hiri ay oki to na rin bo. Oh ya, Elda Dawkin. Milo-milo pemain sipak. Oh, haran na po hit. Anjuran ako main sipak ko. Milo, ibon na panukupot korum lah. May panda dit tukang angkat. Kan po kayo nga tukang pungut bola. Iri milo lah. Oke, jadi mentok na po tit Yunani kuno nga ay ino pa ikaw basanan dilo dahiti nga sayra na po tumano dilo pialan nga monopot kopyod isuang da latihan. Ilon pagya ka monopot ilo poingka latihan korikot. Timpu poingka korikot. Poingka posadiaan korikot. Sayra na po sukup poy latihan nga onde. Ay so no panasalan no ala ko poing kuro. Tu iya nga nakoponatos sa dogya. Ino po hit tumanud nga di nga magano yolod batos dot yolod na po nga isuang da latihan selinay dot hopod kakatulan. Dadamot dilo di tumanud dot latihan idi ipangangakan nga aulud atur itimpu dilo latihan nga aiso na kumayon dot ay mengular. Aiso na kumon na mengular. Ino po disiplin nga ay atatap do hiri. Sakirad ilo na pagyasukan nilo nga sakiro miyagal ko iti manangkus. Oringang ko piyada manangkus nga ano po asano nga disiplin ay giyaman onwo. Paingka nagilat tubat-tubat nga ilat tong dadah nga gunoon. Nga siyaw ko piyada oringang o kilos ko piyada nga sayra no pod ino po hit manu po indalano kontok ay onwon. Jadi itino po dit ay pangintangan do right ko lumba lari. Nga okito dati iso miagalit o sinondot di ginuno di Paulus dot tumanud di tikoposyon dot tulun da Kristian. Milon lagi kadaw dot ngon dati potopiko ngon pagalo isuang dot pikaruhangan. Ino po hit miagal ko harom idupagun nga ko basahan nahi ayat dot onwon dati ay aku telah kagadi nakompok ako na ti pertandingan da tosonong ka. Pialaan da tosonong. Ilo nga inolot komoyon dot ay milongon pagalo iti lumbalari dot koposyon dot Kristian sebagai pananud dot kinarohingan. Kasuaban na po baynohom ngondi dati painsamoko iti komoyon dot ay perkawinan pikaruhangan. Hinggo da sayra no pod apo ori katiti lumbalari nga aron nagyatit latihan-latihan da pohoron. Nunu na latihan da lumbalarid dokod aylan. Nanda tumali bitit ay nugar di sasayset ay sa
nuri di manangkus ge, mamalanat-lanat tatuhat. Isu anggepi karuhangan nga perlu nagi kadaot ti kamoyondet persediaan, persiapan miaga lepet itu landat nga haroi ka kadawat persiapan, hari persiapan, persediaan di tadau kanihab. Ay landat iti nepot ay sumedia nu jadi sumedia dusun oy, nakasadia kono ka, nakaunda kono, nakaunda, mana pun nakaunda lagi, munda. Iti persediaan nga isoot pawayaan mila nagi dati barasan dat kunsi di kanuh dat papatunud dat paingkuroh nangkuot kasunsudan di pialaan ide. Kano po kasadia, isay na koy lod, ala koy. Penting tomo diti kamondet ay sumodia iti mo mangumba, mangumba sumodia, mangumba. Penting kapaya ti kamono mangumba hinggoh dat itine kanuh dat papakaisi sa ti 2 tulun isuang nakaposyon maya dapi karuhangan. Aylan nanda dati dat right na poko sumodia iti kamon dapi karuhangan nga irinondoh dat kanuh tokon dat tumagwang iti kantakan isuang dapi karuhangan kanuh toko dat papatunud paingkuroh dat mangatur iti kausinan kanuh toko dat papagayoh tanganak nagi papatunud dat timpud orikot ti tanganak dati. Sayra na pod ay aulud kapia ti kamon dat mangumba tay ka persediaan nga kanu tamo da manguhup dat ay kantakan dit oylaan. Nagi ikapiongitan di kanuh dat mamirumbakit tit kaluarga. Paingkuro da kayud ay persediaan dat minanansawo kinumawin. Nakasadia itusin, nakasadia na ginawo, sayra da nakakawin, hari nangkud agang garaw nagidid, tokom diam dia, nga kagumuan yung ay kasadia kapiyo bo. Yo nga edit ako, nakasadia kapiyo. Kumonta ka na pagyatir, nakaunda, nakapiyo kumawin nga, haron no ngay walay no. Kan kaya di ka, akito datid isaliwan lah. Haron no walay, haron hot ay karitad imila sakayon. Haron no hit pagogonuan sumber ekonomi. Umur nga kontok no milo no manggigit ta keluarga. Yudit ay milo no padadid ay sumodia kagum sumodia padadi kagut ti. Nga suway wari bo. Haron nagi kantakan dat kasuang kapadik isuang pikaruhangan di aylan nagkapiyom nununi keperluan. Oh dia. Perlu pamati dia. Asa nang bagari gaduduo nagindad tumaguang kapasadia.
nga ino po hit naray tanda hitihom kasadia kano po nga kano dandad mangingkuri ila kapiyongitan ti iswang pikaruhangan milem momonsed ino pay pikaruhangan idi nga kano dadet tumaguang idi kantakan-kantakan det ay mamirumbak iti keluarga. Iri nagikadaw kakuaan det iswangget institusi keluarga dati sebagai Seventh Day Adventist nga haro nagingay iti seminar nugyari seminar bujang sayra seminar bujang idi pohoron iti tarikot maya iti ay jabatan keluarga hilad retreat center takitaku. Iri nga iso no dagya kadaw hot sakadung iti misyon dati montak iti kaumulakan di kiginawo aruhay na sumuang iti kamandat pikaruhangan. Jadi montok idit ay harakasiwatan ummoy no tu aramay mo ti gari nga yoho nga ako ino kumbal ay so kasiwatan da nakatanod. Paingkanagi sayra dot ay kapitunang nga harohi it counseling iswangget pawayaan dit pasar daerah taiko jabatan keluarga dahil misyon. Haro no mati kapiya kasanangan dat katanud to dit counseling. Bahkan dat kakawin to kapiya iti kapikaruhang sekiranya pamilahom ay osono ngid harohit counseling ko nakakawin piya tu antakan no matigyad dit counseling gat ina kapitunang agidi nga haro pay lisok-lisokon kaddi mo sitarom, pwede mila patudukan iti diyan, kao pwede nakakawin ka. Sakirana pano mangilah kaw humubong kawin rumamut kawin dadahon kakawin kaw ka. Ino pay ko basan dati di nga imongon situ, di patudukan da tapa kakawin ka. Haroy seminar-seminar keluarga, nah iri ngay nabarid hari ga kasanangan ipi ay nakakawin na nga ay katanod. Kadang-kadang ket ihati no potid kakawin no nga, kuni kaakoy lobo. Oylaan tokoy hingga hiharbohiton, hingga apatut to pondaron nga no di opudan. No di opudan. Jadi haran pon di seminar keluarga it montoki nang kasawa nga iri na dandi sugut kagu unsub to kadanda kagud iya ti bagya man bagyatit dia ka. May dati patanuda Elda Melbon di seminar bujang ti tarikot. Wakil ketua kalas ikut seminar bujang, nam bujang pagyabo montok na pati mananangkus nga haro kaperluan dat ino pamusarahan mental nga ay olidas sihat. Ino pandi mananangkus idi nga insana no padelo nga mamagampot di korikoton iswang kapialaan hinggo dat harati komoyon dat atagakan dat kagarason monigo. Harana pati kasindualan no miagaliti gisambaanon da dielo asapan opurimanan dielod anak kanud popotilom buset ay lang-lang dielod iswangget pialan. Hirin nandad ina panday pialan idi nga ay
ampakan diolo nga hali piah det ampakan iolo na padim nakasadia na det tumaguah ngidi kantakan idi tu haro no giati kamundot persediaan. Ailan na datin ilo na pot lumba lari ilo om. O koniko oinsanan nga koriko tidit garisan penamat. Harohit korikot tu osindualan. Om hiri nundut o kito datid haro no ngai it mihad po. Mantad ko ina sindualan. O gakod ko nunuhom anda ka kalimpupus. Haro nagi it korikot piya nga ala. Miagal doho lah ala ki. Sira no pod ala ano po kasadia po musarahan mental nga hiri nundut ano katori mo hidik kinalan. Jadi itino po kamundot pemusarahan di olidas mental yang sihat nga okon ko montok nod ay monotosok ay kamanang kalantoy do hiri nga sayra do ala tay ko akanu popotilom bu sa pialaan nga iolo nagi kadaw nga kanu dot monorimo idi kantakan idi. Tok agat mo ti gyalo gi. O sorow kuno gyahit. Yagal ko main bula bo. Main bul. Sipakan penalty. Kada ka dia ka gol ki kala na di pasukan no. Wakil negara Malaysia ano ka gulot penalty nga nala di tok agat tumutiyat agat mutiga ka piri ki. Agat tay kapurimanan ay danalad okon kay kuwo ka hiri no hit agat di bo orwol. Paing kukurohit i Piala Dunia haro orang-orang kudut haro na ginuman patayo numan timbako tu ano ko gul gi ano ko gul agat mo tigarit yun di. Jadi sayra da tumaguang takolot lumbalari. Hiri na di dat haradin nasindualan di gakod no kacederaan ako di kanod pinapatilombus si pialan. Tay ko no kano ko ipinapatilombus nga nala ko. Hiri na ilo na pot ay persediaan mental yang sihat nga apakay. Haro kaporluan na hiri. Paingkan lagi kadaud isuang dat pikaruhangan nga iri no kakuaan dat ponting kopiatit ay sumodia tokod songkuroh no pokopiatorikot maya da pemusarahan di olidang. Hinggod iati na po nga kanu tokon da tumaguang gat nununupot kantakan da isuang da pikaruhangan. Kung napadila kagagalan nila isuang pikaruhangan nga ogo muot ay awayaan tokol no. Right na po ko itit pikaruhangan no ay miloborosan haron na po gi. Nya galidit ayay itini kamundot sumikul gisam bati kalahing itit keluarga pikaruhangan. Pira taon da kaudat misisinta. Ondas nudihom nakatina kono did ay kaboboyohon dit panakiuhang-uhang no. Katunang pira linaid purimanan nuhom nayay na di mo nariok nailano di ngay ka. Kakawin. Pira linaid da misisinta, pira linaid na kapitunang, sayra da nakakawin, haray kasari at bohiton.
Pirolinay do nakapikawin, haron hopot taon, 2 na hopot taon, hari 3 na hopot taon, hari mati 4 na hopod a taon da ipagilitan dati ti nakapikaruhang. Hari kasari bohiton, haron na po kapitagadan, kapiyongitan, nga ilo no lo kamoyan dat ay kasadia ta kano pod tumaguang iti ay ralan da pikaruhangan, nuno na pa'y kantakan nga kamoyan dat ataguangan ta kano po. Eh, taguangan, ano dat managuang kamoyan da hila, sayra kasadia iti pamusarahan dati. Sayra na pod ay kamoyan dat tidak sihat mental, susuai no matidi karangahan nila mental nila okay. Ano po sihat a mental no iswang ga pikaruhangan. Hirin nandad katutukan na pondo nga ay inapahi kasunsudan dit pangyad dit kabalingkahangan ngay nga irinit akop yon takot karahian dat kinarahingan. Hara na himamatay, hara himumang kasawa, hara hit mitangkiad, hara hi ay mitangkiad nga hikamoyan dati maninduol na tamad. Iri nandet milan na di borasan dat asihata mental dat sakirat iya di iya dihat ay pendalanan ki. Kukuro na dit ay berita idit ihilag gunung nga masidid ni patamo ay. Ay sa dit ay sa padi na rango kum tulun da nunuri. Nga hari mo ti sawod katama dat mental idit di bagay ginawa. Jadi ilo na kamoyan dat iti iswang pikaruhangan nga hari persediaan mental. Miagal na kadaulat lumbalari tu oporlu tokono. Sayra no po dat ay katalib to katipialan kamanang nga ino pandi kapurimanan nogi it otarimo dati nga milam momonsed iti napakaposian dati nga opurimanan kopio o kalumison gisom bakano to ko nakadaw demonorimo dat titungkap di pay ngampus. Ino pa'y kasunsudan iti ay tamadan iti nga iyati na po kalimpupus ta ket ti kamoyan dat ay kaposian gisam bakano dat makota yang kakal. Kon nakabulon-bulon dat ay iyati na pati nga magindalan o manangkus, mamanaw iti pikaruhangan da timpuden da nga suway kayri napay tamadan dati nga karikot ta kadati kamuan dat ay kaposian da pay ngampus miampay da kaluarga. Iri na dadat mayad pikaruhangan di talumis tatap nad iyati nga kanud mangahak mangigit ti latanganak papatudok ti latanganak dati dat pay kukuroh nang kuda kapagalan iswang dat kaluarga nagi pikaruhangan di apatut dielo dat omitanan. Sayrad ori katatimpu ielo kadaw nga ay sumuang nagi kadaw ti kamuan dat pikaruhangan harhot keluarga. Nakondor-dorong diti no ki lumis kapi piramutan. Okay. Miagali dit pahition ta kana ti panamarasan na kasabon na bay no. Sumapungso pong ako tid magindalan dat baynad asadu-sadu ingan sambayang iti nga ikalansanan dat alumis dahot ay kendalanan dot
Sakayon may koriko tidak may among idit kaumbolutan dat isuang da sambayangan. Jadi suai ke tumaguang tokod isuang pikaruhangan itamodon dati makota yang kekal hinggod irino hit ay tujuan kopiod isuang na kaposian dati dadamot dati miyampay keluarga magiuhup toko magiampay tokod isuang ketindalanon iti um, mahada dot isi soot kendalanon ng kagompotan dati mentoko keruhang nagi tanganak. Ano misisa tokod isuang gat sambayang? Kinarahingan isong kerjaan sorga konsikaw dat kaswabon sa batiti insan pakagod na kayong pupusi hati kay sisan dat menemboros right dat keluarga nakawaya had isuang gat keluarga nga agumuot kaboling kahangan da awayaan dahay nga mantad na dat ay sakadung gamikaruhang ancanan na pari nga anu awayaan labi pun da mantad pangahakan no nga kanu mo na libamban na nuno pakantakan dit kaintalang isuang na pikaruhangan. Tumayan ni had ay gumu o kontabon o gumu nagiot awayaan isuang mikaruhang dadamot at kapiyampay pakasari dadamot at isuang kaposyon pingkan nga kadaw isuang mangigit ang mga halatanganak at patilambus at ogirot isuang katumayaan na may nehay ahako anuan ni had ay kamilaan gisang bakanod mangigit ang mga haki keluarga dahay patilambus at ogirot iri na day kanod dat mangigit dilo mangak dilo do katarimo di makuta dat ay kaposyon di pinabatos no manikido ay sana natulog. Kung sikaw da tadaw do bayno hingga na porikatan dahay di isuang kabaktian nga ahakan mi hay kanu yahaid kapag yampay isuang gat kabaktian dat kaswabon na bayno do hingga na po hagireja dat ko ngayon dahay. Kung sikaw Tuhan mantadot sa kadungno anong punano do sa dahay tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati kaswabon na bayno tadaw sa batiti insan pakagod may among kahilad may ko among hilod gereja pakan talupid. Okay. Gereja pakan talupid. Haroy de gereja somok-somok nyagal ko gereja muanad nga ay haron na giday pangalapan dilo di nga minded timpun orikot. Okay. Sabat orikot hilod gereja puhus 23 hari bulan. Bah, ingkana kapiruba takod kasuwabon da suwab.